Enchia shonko enkoma ahwefo ene etiefo nyina. Ene nso mo home wa ha enya bone kwa so. Mese awarefo bia. Nyame aye adom. Wachom achede fefefe mekire wachom emma. Na yenim ne baye. Be ma na fiti prekope atam mofra ne mu baako. E de na koma ne nua ba. Se abofra ne nkotena. Na nya de obema one ne maame atena. Yenim ne baye se den ne kofa baye se minim ne esimum enti kame ho ne enkonkohwe video ne mbra na yehu ne esiye kwan kro fa so ana den ne kobaye no enti papa no atama mbofra ne de na koma ne nua ba on pese one ne maame ebetena umi enkohwe video ne mbra sisi oba akwaba ja eya bie wa no kasa maame foforo ohote sei Bacha ya na muso he. Yanso ye ho ye. Ya frame na nakrobia onso din de sen. Bacha ya frame Mariama Ibrahim. Ya bie wa no why? Ya frame Mariama Ibrahim. Mariama Ibrahim. Bacha. O ye die ni mani nsango. Bacha o me ya frefreni. Frefreni. Bacha. Okay. Na ya adwuma ben Ibrahim. Bacha mi tonjene wa Sawaba Junction. O tonjene. Bacha. Awiei asem ben na ato ana ehaw intia ama waba yanim ha Mariama. Chase ye kire wasibu na mentie. Me bacha asama eha me ne se. Me ne me kunu na tie. Ya wo nkwala 7. Ena wadi ba akukọ nisi wo ho e wo sirem. Wadi akwala anu ko ye ne 12 years ne mentine nka. Enti me maame ka baabi waka baabi wan yanie ena yeye eyiye ni waha yeye eyiye ni wiyeye ena yakọ esirem sikoye esirem die enti yakoye wiyeye ena me kra me papa mu se me kunu di me ba akwa ni anti ho 12 years ni emi hu no enti me sere omo ame kwa kwahwe akwala no na ade asa akwala no me wajina meni so ache me hu no o ba na de san ujirigina wani so sa se de bibi ato ba no mpacha na che so de ne kɔ ne ant ne ho ne so ane ho wehen mpacha ewo kusasifu okuru okuru ye kusasi ni to aso me pacha wadi no ko ye me ma me ye ni wie ya me ko ye se me kwa kwahwe me ba no me ko ya na ni ant ni wani fie de ade akwala ni ko ne ho no mo no ena me bisa omu fie ho se na antini wokwo he ena wase yesi ne baba ako ne yeribe wo nti wadi ni akoze bila wokwo akowo nti wadi ni akọ ena misi yo ena metwe no ade achi a waba na meni no ahu ya ho na de wo bia na yaka nti metwe no ama ade achi ye ena waba ye na me bisa ni se titi enura na me baaye ena yasi wadi akwala akwose wokwa akọ ena wasi yo eyanukure dia ekwan so ena me so me bo mama ne se 12 years ni me hu me ba no me ban so aka me maame aka baabi na me maame kura wo ba bewu wo bisa me se na akwala no metini nka ena me se metini nka me pese me ka asama me maame ni wura be ho ena me ka se metini nka abra me ntini nka ba me maame wu ya yakọ sirem ena nyame maame tumi ena me kọ ho no mu enti me kọ ho no mu na me bisa antini ena waka kire me se de bia efie kura me bisa me kunu a waka kire me se akwala no wo school ena me se school ben na akwala no kwa abepsinne wanya wieye ena waka kire me se wo school na wa ya scholarship ewo tamale obano me bano enya scholarship ewo tamale ena me si yo mate madam ade achi dia ena me sori ahoma tutu ahoma achi ena me pra fie ho nyina ena me ka sasa dia o mo nkyira me school no na me yede me nkọ hwe me ba no ewo tamale ho na me hu me ba na ache enti ehwa sana ni anti no akwa gina baabi abontini baabi afra mi kunu aka kire ni se mi ma ba ho se ya mi ba ni manhunu a enye ade a me kofie ena mi si sama aka eyesa efisa me ba no emire bi kura na mi sunda yesa me ba no tam na wo ha no mu na wo mfa ne nkoye no na se ne mi ni omusi ditie na mi sum daye
na me hu me ba no na ma sere ewo daaye no mu na me kunu bisa me na me bo akwala no din na me kunu ka se na adenti na me bo Musa din sa na me bo piti sorry ye na me si me sum daaye o ewo akwala no ho sana akwala no wo school mu wo hono mu asa JSS 1 and asa JSS 2 wa jai school no na wo di no ho ko galanse na wo ya galanse ejuma enti wo ya galanse ejuma ni sabi wo enne kura se nko we wiye school kura ejuma na obeye galanse ejuma no se ejuma wo dia me ne wo na tie me kunu ka che me se akwala no wa jai school no na wa nya ejuma kakra eye na me ntemi ho ase me ko ya dia wo kanu saa na wo auntie no wo sister no wo ka se akwala no wa school mu omo kire me baby akwala no won so wa school mu a eno so adani twintwan ana ni auntie ni sister ni nukunu ba fie ho na o ka se onu na ye ya ni saa ebe ya ni de ana be 12 years ni me hu me ba sebi na se wa ka baby kura obetimi akwa kire me se akwala no nufunu ni na abra akwala no tiasi ana mi so me ka se me ntiasi ya disa omo kire me baby akwala no ho ena me ni sister no ham ye enti ya ham ye no na mi ma jaichima ma nya 49 years ma jaichima enti me nu ham sa no na mi pressure akosoro ena mi yefu ya mi ya ena mi kwakutu wo omudwa ayem ena moja a pushi mi hu afire aba moja tu na moja tu mi ena ya di mi kwa hospital enti ya di mi kwa hospital no na mi do ho no munyina na mi bo mi ba ni di Musa ena obi dwane ya na okofre ni auntie no ba ye se mi bo akwala bidin ya akwala benya ena auntie no ba ye na oka se ya mi ba na onu won fa akwala ni ye hwi ade ani de na okasa enti media na mi da ho media de mi ti ani se mi bo mi ba ni din sa enti e chire sa no ena omo se omo di omo number afra me ba no ama me ena me si mi kura mi tuwe mi nim se mi ba na anyini ama wanya phone ama omo fra na ama me sasa na tie dia mi so mi wo phone omo fa mi ba no number no ento mi phone so ansa na me ne mi ba na akasa sasa mi ne mi ba ni kasa wo obi phone so a sama hu nipa no bio ma me ye de na me ne mi ba na akasa ena omo di mi ba no number no edi tu mi phone no se ena me ne omo me ne mi ba no kasa aye ena mi ba ni ka se wa sani 3 million ma mi wo mi phone so enti mi bre fie na wo fie wa be kumase na che se dia wo sister ka so wo tamale no oni tamale okay me pacha sa na wo kumase ha wo ye galensi ejuma wo papa nim nso me bisa ni papa ka kire mi se wo school wo tamale wa nya scholarship sana wabua na chesa wani ni sister no omo anu ya baako enti ayesa no ena me ba ni ka se membra me ba ya no ena mamba mbetu akwala no me bisa ni se akwala no wahi wase akwala no owo tamu a omo ye adwuma nti wokọ obesa aba ena me su yo mate enti me wa hwa na wo frɛ ni se ma ba enti wambra ena akwala no san baaye akwala no baaye a me ninu daadan baako mu ade a chiye me wo bebi a me tonje ne no ahomachi na wani akwala no pieye omu pieye ma twa omu sa omu mba ena me ko mu dwuma mu ho ena odi akwala no ba dwuma mu ho ena akwala no baaye mma do wela la so ma kati ena me ninu edi nkomo wo kusasi kasem ena o ka kire mi se wo kofie akwadware aba me ba no minim asama papa no ka kire no akwala no ka se wo kofie aba no besi nne ya metiwe mi hu akwala no biom ena me ka sa me mpene disa me di asam no ba ha ena me ba nso wo ho Aisha 15 years wo sha asie se wo chima be 5 months 4 months ni akwala asa wa asoro na nsa di wo ya no menti asie mi kasa kire no na manu nyansi fom na wa twuma na manu awo fom ai wonye ede be mi na mi hwe no ana dia mi di kura wo minim dia wo di ai omo abra mi sisa mi na manko na ne papa be wale ana we si de be na akwala yesei anya dia ameti ase ai wa papa no mi sori a hwe be na mi hwe ankwala no hwe be na mi hwe omo bra fiti sa mi wo me ma no ansa na wodi wo mu be ko school mi na mi di kan edi wo mu ko school mi wa wan bulo fie ha ya obi anim mi
miswa adwene kochima misaton force nkwala no nti wonya si dan wieye edan no na tikokko na wo ho afi na wusi mi ya de na me de nkwala aba ho mentimi fa mo mba ho ba wo fura mi se wo hia mi se oba ne be ma ade a me ba ho se mi yaw de enti danu me ba wo ho no mu se mi kofie ma miska na mi nkwa na mi ma mi akọ akra woni ho ankwala no mentimi nja omusa e wo dem ho wo ya sa wo be ma mi wo ma mi wo be ya ma mi wo ma mi ana wa ma miska no sa da no mi kofie no e ko bo one e wo anaju enti mi ya sa mi ba no mi so mi nim sa ade asa ma adu ni nyina wa mi ma no ho enti mi ba no na mi ti say hey ana mi gina ho ana mi di me chikwa pim ban mu say school bi mu ho no mu ana mi gina ho enti mi gina ho na mai bi wo bi sa mi say mi firi hifa ana mi se mpa chaw mi ko mi kunu ho na man kwa nkwato no de enti a mi ka sa akire no won hu se ebi aba na mi ba no mi kunu na mi hu no nti na mi ba ana mi ka sa akire man enti mi ka sa no ana man no ye di na no ni satu na no se mi ye di enti mi ye di no anu ani se mi gina ho wo di ni sa afifa mi hu ana mi si da mi pa chaw mi obi yere na dia wo ya mi dia ena osan ye se mi ye din enya sa dia beto me no enya me mpe ebi a ye befa mi funu ena mi ye din na mi gina ho na che se da me ni beba me hu so no na pa mai no wa fa me wo kan wo to fom ba chai e wo school mu ho ba chai enti ade a chi ye ena mi ba ye ana me ka kire o se enura na me ba wo ho no mu no sanka wo ma me sikantam ko ya ka dia tu me ka ento me ana wo si dia be na tu me ana me susu hu kire wo enti me susu hu kire wo no ana wo ka se enya hwe asiewi se wo be yende asiewi enti be ya 7 years 8 years ni me ne wo ya kasakasa bi na oba bi agina me gate ya no naked me ne wo ya kasakasa no sa oba na me hu ni naked no onu nti na kasakasa no bae enti me hu ni sa ni na che se wa bodua se sa wo anya ni hwe na sa me sise ni se ai na wo bodua enti wo bodua no me de me nim sa ma anya hwe nti ade be na be ya bibi anya me enti me wo ho na obi baby ameton no ma no obi ka kire me se wa abo me dua dia enia me nko antoa na me nko ka kire wo mo se wa abo me dua se ni se ena me ko ye ena efre wo bae ye efre wo bae na ye kasa kasa ye ena edani ade no ya dani ade ni na enne be ya 3 months asam ni ye dia wo ye me a enye ena me di wo ba ha no mo wo se wo be gina sa asam no so agumeni mu ase wo be gumeni mu ase a me nim se ma ye boni ena me ka kire wo ena wo di che me sa wo si wan fa ncha me a wo ne wo nyankopon ba wo so wo ye bi eda mi dan ni eda nya wo si enie eda bi su ni emumu bi wo ho no mo ono wo ye obi ayere mi ba wo ho no mo no wa ka mumu na ahye wo dem ho sa tam no na mi ba bi wo ho isa na isa da dem wo nim sa isa wo ho ena isa hu sa wadi mumu na ahye ho enti wadi mumu ni hye ho no mo no ede be na wo ye no ba we nyina mi ma fa anya asama e ba ye ena mi ma mienu enu wo asam na me di ba ye se yan siesie enti me di ba ye ena da ka se enie sasa na tie dia yen kofie na yen kosiesie asam na efise wo si wo mpese ye be kire ye wo TV so yen kwa na yen kosie ye kwa ye se ye kwa kosiesie a dia wo ye enu ana wo ye ai me ba Aisha wa jima wale wana e kasa mi pa cha mi kunu mi ba Aisha wa jima wale o ba Aisha wa jima wale sesei menim wa jima wale ana mi bisa no sesei dia wo kan yansam bebre asam ba ku na wo kan yo ba yansam bebre wa jima wale sesei chance kura na me di tu ho a na Aisha no wa kwa fa chance no na wa di aye enoma menim se eya memma omo ye wiye kura ye chance ni kama na safa kosi ho wa ya na wa jani poto mi kwa ka papai ai mini mi banu ye twikura mewu pa ekura na mini mi banu twi mi twikura ni mi banu da manye obi an twikura enya mi ankasa mi yemba me hwea nkwala no me mboa omuma me mboa no ma ye hwea nkwala no me soso
me sorry ye ebi ni nko ana me nso aye de wonim me de wonim me ya modern bofo me do omo ko school book me na me to omo school sika me na me tua e kire na me ka say yakwasi abo wusu be ye bi ukwatua ba ku mienu miansa bi ana wuja ye ana me papa nyini e ka say nkwala no omo ye njanka sa wontua obetua ana wo da so tua besinne wo da so tua na se wo pesa me yaw de be bio sesei mama nhwa de bi mariama wo how pa kese ba ku edi kan eye musa ukuru de nasiew mpachai na akwada ni wo mfie sei e na ote ni free wo nchen koma ne sister me pacha na akwala ni wo 10 years akwala ni wo kwa na wo su na misu na odi ni kwa ya wa na wo pese ukunu mfa ne nkoma ne sister na de bi mempe na di achira ni se mama mfa no nko onu ana odi ni force na odi ni kwa ya data enti na akwada bema 10 years na ukunu ate no efiri wo nchen se me de ni kosirim eye die ntia me ba cha me nim enti sese ya no opese ukunu enkyira oba na kyira kwai me ba cha eno ye baako ena die bio etiefo muntie de me kan bio ensem a ye die ye nyina na ye die muntie bi ena die bio ne wo hawo me ba cha me hawo die toso me enu ni se me ya de na enya me kunu wan frɛ me entena senkasa me yere de wa ya no enye enti se ni sei na ya hu de ebeye nkwala tu ho wo bedidi matam saa ma de achi yentam ho nyina obia beti nkwala no wamma sebi metkura de ya me ya ni se frɛ me se oba bra na yentena se na waye se na ma hu se ma ye se ni se me kunu wanye sa da nkwala ni tu ho wo bedidi matam saa edidi atam numu na Aisha ka se me no Mrs. no manko na omo abrami edie be na me ya ma omo sai na me di ma omo minim sane me ya eya omo didi ana enso wo ahye enura ya dabe enani 3 days wo ba me ho no na omo kwa English and Arabic 22 cd wontimi ntua wo be kika bom 4 months 5 months na wa akwatua bi na wa aja bi enu na ya akwala ni shi ena o ka se fire na kro onu wo betua nkwala ni nyina akwa school wo ho no mu ena wo yi Aisha no edi no kwa international school say cities enu kura wontimi ntua wo be pale saa ansa na watua ena ni 3 days mi wo ho no mu na Aisha ba ye se ni yefu ya ni ya wa fe wondi hwe ena mi yi sika ma no we kura enye nura nchinkura enku awo watimi ba mi ho no mu sawaba danshi mi wa adansi fodi o na edie ne dawo ne obaketo ne ntem mi pa cha minim bibia ni mint yentem enu ani se ma hu se akwala no asoro ayesa eye den no osoro yi mi pa cha first no mininu timi edi nkwama ekasa eye bibi na nsen ya mininu entakwa no a mi kwatina sawaba junction eto mi noma anyemira na ma be fie cylinder yedu nu aduane wodi cylinder no akwaton da mi ye aduane wa hefa cylinder yedu nu aduane wa akwaton cylinder no aduane me be ya mi ye no wa hefa mi nu ho a na wodi mi asi akwala na enim na wodidi matam a kire no enyasa mi pa cha an wodidi matam a kire akwala no sa wo ma mi won fiwu mi pe onu wo pekura wo pe na mi metimi asoma nkwala no wo pe ami soma omo efise mi ma omo eduane ndi hwana di nkwala no ko school hwana to books ma no ansa na wo sha ase etoye ada na wodi mani sa wo nkwala na enim onu won kan kire mi sa bi nko wo na mom de obeya me no wa fa ase na anye ya obefa soro hwana kan sa kire wo ose ono nka nkyera wo se ko na emumu no de obeya wo no wa na obeko so ofa ase na anye ya obefa soro eye production se ye ya ye ka se wote awade na se me pa cha yati ho yati a ye metini dem mo dadan ba ko pa cha ya dadan ba ko na wasi wo be dimani a disa me ko die nti na asemu ya ba meni metifo ni mu afidie so die nti a oba de die nti a asem akura bibi asemu ya ba ya ni ma be bosome kura ne ekire nie
ba ye no esan se omumienu tie na aware no nwuye no na nkwadaa wo mu ni ntino ya mpeni se ye de beba afidie so ye tena afitie mu eka asem no na ye ka se omunko ye ma wo mo bosome de wose weye ye ka kire ne de wose weye ya ebeso okunani de ekunu be ya ebeso eyirani ene ye ni nyina ne gya wo mo kwan kama ene wo mo koye tinanu ye oha na awura isan paaye se okoye no ensesan ye bia e ma wo be ma ne fam ono ne de obetumi aka se wasesa de na wo mu ba ko a na ya pa ye gina so ye se na oba be ma ne se be bosome be se ni na be oba ne mfa ne ho ma no da nti wo se ye kae no okoye na no oba ne wo gujai ma no e ma no na enso so de be ma na wo se wo ye ne de onsesa ye nti na hwehwe aso nti ye san frɛ be ma no se omra na no emse wukua da no mo baaye ai twam no no mbaaye no na wo mse ko mo twa pani bi wa ma nti no ya ka asɛm no office kra ene ekotena asɛm ne so ndi bra ye tena asɛm ne so a ye ka no ano na je se emaka de ye ka na ye ka na so ana no nanka wo se ye de kwa afidie so ya mfa anko na de mo ye ide nti wa na wo mo mienu nyina be ma ne prince so se ai wa ye ready se ye mfa mra afidie so na amansan nyina ntibi nti akra o mo na ma be ma ne mom na ma kwanya se wo se eba omo de opani ba akokra kan ho ba ene ye de to opani ni so anim sa akra se ni se asemi ye de nanke ye pese ye kan na so ye ka maka ndi se kwa wo mu dia na pa ni so won so ene nko ani asem no de wate ndi se de ba fidie so ne se be boa dia ye mfamra na ono kra no okofia obetie bi ndi akra o kan ne sa ne twa se ye de ba na ebia ne ye de ba ha na senia oba no ka no be ma no ebegyae nia oye no a be ma no so ye mfamra na ye de omienu nyina preso na ama ye de aba medase obo ene onkyiremu na asem wei ade ba ko bi kyere madwen beko be ma ne ho sesei maame ene wo fie dodo ewo nkwada tetem awadiem se ye kade otete nkwada especially se ye ma eye maame unifie be ma na oyere de udi ehunehuna oma ade we ya waye o papa ba be ka kire no enti all of a sudden na akwada 15 years asura ana waseya ede ne kofa asai de baaye eno ye baako mienu die ne beba se papa oni oba wo na utumi di wo yire atem ede kire obaba eye die ne beba se papa betumi abie nano akase maame ene ne ba twekora wabra akwada ne nso ye ne ba die ne beba adwenipo bi wo baabi ehye nipa bi trim ana se die enti na ama sade wi abade sei because maame panyini papa panyini baabi abrabo ne hyase na boboa ba bedrui die ne beba sesebe moma ebuo ema moankasa mo ho ne mo ho ene mo ntem na asumdwie ma ne beba be wie seye se de akika koi na che se de beje so ane se ene ye nya awade eye saa ena be ma pe ana saa no ba nso pa na maame o wa adwene pobi e wo trim se oba no oje wa wade ana mepa chamini adwene biasa na mom de atwiri mekuni enu anu no enu no echichiri ma adwene se adenti wase me ba na agema ware me me ba atwi kura nsam we nyina efiri hi be ma ho te sei nyame adom ye frɛ sei pa che frɛ Ibrahim die Ibrahim kallakum Ibrahim kallakum pa che
asɛm a ɔbɛyi kan Ibrahim wo kyerɛ wo hu mu sɛ kyerɛ wo hu mu na mentie wo That's a na tie for botie and newie. Where mere amenetie. First of course, obo me charge say ba. Me deny my yi me ba free kroma say. Na sa no 10 years e dey akome aunt akoma me ne aunt a wotin ho a so ko school into one 20 something years ni. Wo hu akwada ni so da. Na so no amutoto na tira ka say akwada na ba ha. Ama yɛ na stay be dey ho ansa na wɔkɔ. Every course say is 3 million. Na so obeka no ka say wo hu akwada ne da wo. Begin send kind no akwada ni so many lika wo nkwada mienu na akonto ba da metu kwan nyese me ko outside concert so nyan penkwase ye ko see hospital that was 97 Rollins regime ye ko construction ase me ko entimi wo ho san no da me wife so no me wo ho ma me ne wo nkwada mienu tata me nya wa da metimi kase me go na sa tini ye twempena tini ye nkwada mienu the first one kwanya ko he's getting almost 33 years. Second boss on so anya crap say we no chelbe 1 year 7 months. Etimi mi wa kontu ma am timi ba be 2 to 3 months metimi ba ne ho anadwo na me no abehia na ma hye no nkran so wahima de ekoni un say ne baby na me yadwuma akote ala de yi ndua eno ntimi bo na busu anya bia busu mi wa menya me kakra ebiti ma boa nti say me pimso nti osunya wa na kwasa adwuma na kwasa enso ani and I'm saying back. And to me, Tama, me call Tama, thank you. To me, call Tama. I can now mean driver, Miss Minilasis. But I just ate on Quanchan be near Boomsap. No say, I'm saying no. Sister, me will be a while. Many won't call me no baby. I said me bear one thing say you and you know what the neighbor. I said me saying and I'm back to. And to Tama, me bebano. Me baba me some die. Say yo, mammy, I fro. Until my back room, I see. Me da ho ma ju obi spare boss spare communities night ma be pack na ju me da ho ma sum da say ye me ma is so I fro na say what is going on na ma so pa e na I fro na that date me danin ma me kokuma si if so do na me de ma sa baba we adi nyankopon me fa ka baye e da me be duru ya pe say na ne de me yire pie konukunu fie na say what are you telling me obi am won koda me nu wo so da ye no sa ne ye o ma me ye wo wase ayefro e na wo ba kumase and I'm saying no enti yes I'm saying and unze enti yes I'm saying say no da ye de aya etimi dane e bia na ntisa e se me rush kokuma ko hwade ina me faka me say da ye de mam na me take ayi side 15 opposite ayi meridian da nyama me nyama say da so guo me ntimi hu abesi na thank you me ntimi hu me fa be bag e da me duru anajo me see ya me kwa ko duru bo fia me see ya girl bi lembusa say na me man wo ho ana de obeka che me say wo man me ne ene wa free ne ma me fie ko no kunu dem nam so what sa dos I nti ho me gina ho me re ho pa me tini so if say na odo na wo me ni tim if say wa me make me na breaking no I will never let me break it again sa dam so na me nimbe me ne sa na nyina nkora dwene siso nam say fine enya hwe me ma me ni wo ndi e be ya de me ni say me de bibia banyankopon na me say back mas better me page ma eye busumejia say profession works ano obesu adwuma so onye adwuma ye ti de be yan say be say back to Kumasi say liberal work and so construction work na be ya me dia hwe me ma ti be buy na me try labor me painter me brand no contract na me painter me anu na me call konsa enti painter adwuma na me kakra sa e na aduma na company a me ye ho adwuma ba fa me I say worker enti no me first month na sata enti yedum koye na o ma me kwa nim se me ba se me ko me ntimi nko obi na me se me nyanya adwuma metima kwakwa man koda na ni age enti me adwuma me nyae no first month ye twa me ka 112 cedi sata on beti we fe na aka ayi 17 cedi enti me gia na ma yi 77 cedi na me de abre o mo nana no afi me tibi di nkora ko outing eton na mo mo hye enti one day em so o ma be hu panyiri no wo ho sensisan aba no bu sam say na we so e no mo cheche so papa ba na so ye adwuma baby say sa tab no tini kunu ho me mo adwuma mo me hu say oba ye bepie na ye adwuma amafo be frem say wanya wo na say wo na say oba na be wo say oba na say na say me gino na janka me sister ko na kan 11 di aguma kuma be wu be fom na kan me sister ko na oba ben ya me be ni oba bia obetuma ba me nche wo manyanka ha wo adwuma ma wo ntino moya afina brand se me de membre enti me kohwa na ye obayi na akoda shirechi
I'm so what? Me say I feel me bofu na me ko na papa no e penyin ka say abana teme sa awo ho ba won chai sa ugina awo na ugina kotra na asem e wonu mu no na waka na wati ba say wo yes ana aya enye if say me de me nim de wo mu ntem de ana me smati ana me friend na me kotra na me za kwan so wo se kwan so de boko ba wati se ma ba nti na wo ba be chia me na me say na wo bia wo awore ase de me ma ba de wo ba be chia ma ere ba de obi am say wo adwuma wo sa tuam so ma adwuma de bi me pa ocho bebre ma me sa ne ma na ajaye sa na tibi the problem de brebe ma nti no from me come say mba ma adwuma mu ha bi o me wa dance di fu o ma sam bia me ka no ba ne nim me wa dance di fu o ba no ma che ne do ene ne o di ba be di mi ote o ba iko ye me say the 1 month time me wo na o ma me suma o ma me o suma me ma na ba ko so o me kan chan say me free adwuma ba me mbra fie sa no ta bai wa ya jaya ware 1 month within 1 month obe hunu wa jaya ware no wa be da fie hwe hunu a wa kase praye wa jani kunu no ene wa ba wo fie me so nim ntino ma me no o mo se me de me kwa me wura fie ho nkora na ya wo ba bi ehia na ya me de ko tetem ne makọ jiji wo mani kakra na ma se do me de wa ba se da me office ban kwa juma na ma be from kan ma ko ye shop na mo na me se de ma ba nti ma America se me se me bre fie be de me so me obi a be fare ade na me se no aburo fra won timi kasa won ko ma me ko ti nti bi ko duru ho do na aburo ne ti wi na oba yi so na da mo fare de wa fon afi na me se asembe ni afi na o mo ma me ko na me to no da ho si unsa nipa de me ne won kwada bit bi yimani sa no say asimasi adan o so yare wu am say sa no say an na adan na obi o yare de afi mi wana ma me no frɛ me ko dem obu ko to jiso me na so pamachi nyankopom fa ne kransie yi ho ma me nda won tiase ye se obi a won tiase bi ntwa ntonton so e ka so pamacho bebre ne ba no o yare se no so asiasene ne ma ba won o kasa kira ko won titi so onim de obeye se na do no nim ko ba fa ti wo pamacho bebre me hwe na me mboa na se de be ya na obeti ma to no na me ka se ma me de wo kan wo ya de me akwasem eno no kun no so on na se won na ajai dia be man be ka se won na ajai nti wen enkombram man ye se me no bibia meti be support but not say meti be ko ma me no kasa sa de me ko ma me a wono me dini dani me mama ajaja nka de on so duru kroba so dini ye olme be ansepa mama na dani mama akote la de mama so oni wo be on so wu akote la ti mama ke tama na me so ndi ho e di asem ko hye mama ni se mama mi de me tenasi tu me fo eye me wazi de wo ho so obi ware obi yire se bebre enam se me ajanka ti me jiba me na sam tubu e ko fa obayi o ko fa ni bio da bi ma nyeso ko fa no so won yare no be ma no se so ajande on so on fa no bio nti se wono da fie nti ma me from tutu me fu se me da me hwa na me support se de be ya ne me tiba ko ya ma se de ya no me anye bi amene won kwada be nkwada mienu nti ma me yesa am so okay enya hwe nti ma me kan sa na me se baaye na me be ka tia wo ma me se do aka de amate e se wi ase de minti me ka se bia me wure be fie se ye won kwada me se sa wa ka se ma me so aka samate na me de ne fufu mu sa hospital na asefo nya ena ne wa be recover afor ko na sa unim dia aka se dia ye de me ko ma me nche epepe ko be fa so ama bia ye den ya sia ya warefo so enti obu se ko pe ba me ma me se free bibi of the same issue ma me so no me gidi no bi o to be this come ma ko so me ko supply in the bread there ma fa se me ma me gidi o ma me no me se bi gidi ma me ye sa e ma mpanso ye komu koma aware na ya omo gu aware no nti se ofie ene so hwe okay well sankofa enchiri since amene won kwada mienu de I cannot leave her, I'll go for her no so akọwo ba akọ aba wa akọwo mienu ho o we se onyensen no nti omo se wanyensen de so aware no forcefully a e bia me ba hu si amempene nti omo force aware no se ho ba akọ ho enti ono won temte ye no akọwo mienu satam ne enya ware yo na Matias akọwo mienu ho sankwala na Aisha nka ho omo we sankwala na me na me hwe omo omo we nkwala se ba kwa aware ase ba ko se o papa betena de ko okay enti masa kwa aware mu bio ene kwa aware mu bio enti satam no se na aduma ba sa na ma no ma unse aja wontimi ware obanka se ne ma de obaja wo sa enti kwa na be bia me ko bia me enti ye first there be han ye first that if say ware we ko na dan if say omo yisu as a force marriage bisa no enti ba sa dan kwa na me ni bi ba me force you dem say bi adwuma timi ko gi loan o buyer so na ko pay dan wo se sala na suom enam so wa bon ho podeda to gi suom no
say me pie kwa adwuma say ya anopa no by me work pass from by 4:30 and by 4:30 me ma pie fie pe no wasan kora nyama nyina president aduane aya no afio bibia no wasan no de kora no ko onana nchen e ho no ko dware o matwetwe o monsen ahye o nyama emre okuni dan esi ho na fie wura yiro no dabdan ba o kacha say da papa wonu yire mo na wonu no mo sa contract na say onti asese oba de o awore yase bo ba ha ye hu bia da bia wo yire okofie nam se manen ha ba bibia wo ne mre nti abaya da se sefo na me yisu no se me de share wono ne ki holder no te be me fasafo nko adwuma bio one day me wona me wo fa babaye me wo fa ban baye apen na ye den manager se me fa ne kofie se banya ho de me fa ne kofie me ko du fie adan ya tu me yire wan by 7 around 7 no anopa me se di America call St Patrick sawaba ko hen so o mu fie ho da me ko ye me ko oni fie anopa tutu so di okora ba ko hen na nkora nto so ko na adamfo nchen me roshi na adamfo brebo minim me ko wo so won ba ha ma hwehwe ne sa ma hu na me se ko na me na ma yi no me wo fa ba na yeto sa ma wo ne to me hwa no abedu man kasa if se me pesa wo be hu de eko ense se de be se me pie adwuma na se me ko fie se me ko adwuma se ya na me yere me ya aduane aduane timi ka wono onim aduane se de me mfa ndi agro yes le for the adiane ka kran na epe enti be ko ma iska message we e do ayemule koko ne pan no wato no modi enti be ko e da me yiri ka chese wono na adiane ska no de adiane ma koko ma ne di o na be yire na wo iska kran na se abia ma wo ma na se o de ma ne di a ene e bone se me ma se ama wo se pedi monyam ene se de wo ye ya wo be hu ye enti no o mpe so be nya ho asema koka ye yesa enti me awo no ba be ko no ka chese enti we wo yere na musa sa dan wo se de wo ka che ne da bia ni o na ono mpe so o be kan sem so ono mene na ye nyina o muteti wo fie ba ko enti onim se nimtie na ye nwanwa se me yere kan sem bi se kire me ba on de okọ ba me ya hwe yi me ya hwe okọ wi na me busa me na ye wo ama me yere me ba na me yere san koran de akofie me beka na o ma sia baka sasa no de ko woji enti woji na ma ba betena se me so sa nyama na mempe enti na hu sem ba mo ka se mba na mempe me de sa nyama mempe ade bia ko sa mempe wo se ma sia ma ya tena ma tweska ba no me yere ko ho no munim me ko fi aduma me ba na ma be hye so no boy bi gina ho mo pusi boy be na busa se adan sa mo pusi minim no onim wa fa na busa se adan wo se ai na mbisa sa de wo se bia na busa mo fa adan wo se nya bibia na se enya bibia se na wo no obi yire gina ho de no mo ntem de wo be ka chem na me yire na me yire akọ aja me ga na ka se madam fo an ka se mo an kire me a nya dia metwe amo wo se me yire be ka chem se woni ne kunu ajai kasa me yo ba won fi oni na ko ajai ntino won bo no bosia e se me ba oba mpese busa so bem mambo bosia se busia ni tua no dia na do kwa kotua wo so won ye ejuma wo de wo de yem na sa tam na me so ma dwene nyam bie nko sa ne mo te wo de ni ma me fie na ye World Bank ayi accounts a wo twen kura ne ko na otimi pie ko ye de ope nti se no abadum mrebi ho se no abahu se se de e ko no me ya hu line no ma ya hu line na wi no afa ne ko e ma so nti abadum mrebi ko adan no jindan no me se me timi di da schools mu sa na so be jida ya ntena me ji ha ya ntena sa de me ji ya me kai second one nso mo me ko ji second dan wo ba hoda 2 weeks wo ba na me be penyelam se me no wo te se wo aduane no paso be no am nkora de wo bo empare wo bi wano ka chem se me nyam na be no aduane ma wo mama wo madi na me nyam na be sam bonda te wo basa se Quran da wo pa man fanka na Friday nyam na be do aduane hwe nkora no wo ho wo de se asam na egum ba mu da ma me lunch ma sam wie wo de sa de ne hye me nti wo ba ko da penyin na no aduane so na woni ma aduane no a second born be ma oni ma aduane no a wo mu no aduane wo ka se ma wote to sani bi no nti bo ba na mka se osima sie se wa ba dia ma feel nti no se me no da wo ka te so ma me akwa akra wo se me no nda na se masa jade wo ye no se sa me ba wo ba hada me so ma ye wa sie o fine o bai hampa ya twinye ade ba ti ma wo se the police direct ba me fie ma fa me sanka no police na ba no nti me start so me hu me ye police a ayident no me hu police for na me dwane ye no danka wadi no komo frɛ keke no mako buso buso wanu musem na se na me nim me fi se bia kwa lokome na so no wadi ka kwa report ye lokome enti me dwane ye enti later me hu sa tete na me dane ma han master na me dwane ko sirem me se wo no na se frefrem phone so me brother dia bibia na me se baaye na me se ko han dan sai dan na yeye ena de braka se ndi kwa me wo na de ba frem se wasi dan mi ni o kanyase enti me nkokotra ho akonta na me ka so yisrem ye chiri sade so bo kokotena wa kuntafia na wasi fie ye chiri nti pa ocho bebre o maame nyame man bebi da on frame e pama cho se me fa no tunche na bra na de no sei e se foundation no pro ensuom guiding city ayi jidem u fa jidem inside what mo last stop
minimum what fast be sister odi na temi ba and now ko do mu nyina ye ho ye nyina foundation na ma bia body de nyama nyina ho no mo ye to sata no nyam Aisha yi me ho na mo frame say wow Aisha ya mbra ne ba ye ene sa akoda yi Aisha bra ya wo kana sami ene ya ba ne abehwe ampa oba me kwale me debia me sise me pe oba wono mo ni mo na te wi nti frame ka se me ba me say gwanyo oba wo so oba ne edi etinyi ampa me hwe de oba na me da nyame ase master boni ben ma yo mene otu oben yo enti sa nyama na fa oba ye betina ayi fe so oti akora nyimi kaka na oba ye yo wana maso so atom so ho enti say dan ba ko masim nie sa me bo wa masim wasum de ne bra ne set ye no enti later ko abeduru ko omo ba fiti dan no e ne chimba hall enti me do maso so dan say amra ma ko ntakora wo homo sisi wo be ko frame phone so da de obe ka chama a che de obe che me say body am to ya no foundation so na so man kasa sasa abana so okay fine she said yeah ko ma so hono sa developer wi aboro aba nti we no nti aboro ko be hu sa no wanti na no so dwan be gi dan wa ha nti wo wa se da me ba no sa second born na me no wanti sa dem na boga bi di mo bi ba ye fan ko na rice from Italy nti I miss me from kanta akwa no say wo send so to bi di be chi ni akọ ye djuma kwa se market ni etontom nti ye timi yeska na me so me de boa no no wo ko school ye ma akwa me wife ka cha akwa so ndwane bre wona na nchen to wona na nchen a wo sisan kwada no ko no en sa e fa sa problems mienu we e de bre sa tam no ne bra ne ba ya won sa ma tu afifio no o pam ma wo kwata affordable to kwan a me kwa kwata affordable no ta tam ne so ko jin via na ma dika setro ma uska se busum ya me dia ska be sa wo bra pam ena me ma kwa ense akọ jin dia da bia me tim wo say ba house and wo before buy me tu me say me kwatena wo ho no da wo affordable me say buy say yaka de na no de share me say me fa ma bia wa chime no da bia no bum ni ma say so wa ba je na so mo ka chense so wan fa okuna ba ha na street life ya hu okunu a nya de be mo trase say ha say na akrofo wa say ti hu okunu de be mo trase nto nim say o pekon ya ti mi anya me ama ma ba stand na me ba me stand wie ya ne wo koso afi no pekon apam me enti kwan obefa so watimi di asema hyem ya pam me no en no pesisi afi de ko wie mi se ma bu jaman no de me nam no tonton me joma e bofo obi abetina no ton ade obi obaji so ka enti one day en mi si ba makaze bi se bebi ade no de ko no asa wo hyeme ayi too much if some child ba opeso chem bi na so no ade abitima ba mama ya ma na ya anokore no en na beye e ho na masa me so ampade me je mu ma no oh yeah day na okay me de masa manananom ubodua sanetie se me menka bio eye ubodua na sa de no me wona say obia obayi edi me nindamu a me de me na asem komo na bedi masa mama me within 2 weeks ma so obayi me ho na ohini friend phone so me baya no de asem na tu manim se de ekuni nam se fine why me yere na ebia nipa de o ya de say otimi say ye kremo for bank san nemo we da bia me bon person na person bon cheme san nemo ni kwa say kon but aban wo ye ya man ba sa na o sise men den so ogu me fi nam so me yere e kaba o de kaba me na se metua into mo hwene nsovo na o hin kasa olman me di kwansi ba sentensi bi na ye o mo ye sa mo brema na o mo se yanko ye koya a chire wo akọ wo ba me nchen biom no wo san na kopọ ba ya de no wo ma me ho no sa adwuma na odie nti wo ba me ho ba 7 to 8 wo ba me ho ntem na me de wa pie ni akọ enjoy your life fried rice ni akọ ko didi wie bia afeni aba wo ba me nchen since me see that wo ba da no ba me nchen wo ba ya na me kase baby nne sa wo da wo kasem se wo na so no da wa set sa yi da dia to wo nti wo koye 2 weeks ta wo kase ade chi 2 weeks time taman soon ade no yiri no sa wo de asema tom so ade no yiri no and o da so ba be bon me mama ne afeni ho che wo ba no su se me hwe nkode nanim na me fa no bon nche no na wa di bon tobo mentiase 2 weeks time and o ba ye and o be ka ade yin o be ka kire me say ese o na man so no yiri no nti no o pama chaw se me boa asema o kan hwe anto no ntimi ya de man be di na o be san ka se ento men twantro wa kumam onu ano be bie wan masa me boa o se insu ayi no ayi wono no ba ha se wo ko no wono obi ko daaye enti de sense o se obi repeat no nye repeat baby o me bisa se wo kira baby sa na to o ka se obi repeat me bisa ne se enti o pa cha woni ni panda wan yi scam ma o bisa se be sin ne se no do ba ka kire me a e bi a kina na obi ba repeat no sa ho ska repeat me wona che me ho ama yere wa repeat me mpako ya bad afi na be ji onye ska sam na wo kan ya enti no eye ade a wo ye ye fa no ntonche to busare se TV a omo man asawas owo ma me nchen wo se omo ye volunteer fo na wo ya do ye njanka fie na ya do yo bemmo me yakọ bemmo e di TV ama o e na odi abesi wo ma me dan mu e na sa me second born yi ehu ye e na o tu kopa da ayi wo se aya kopa bi cable bi wachiri e na o tu
into two cable no and a woba and a woba who didn't comply themselves dia akora ne yeni o na me be fa me ko no ekrofo o wiawia ne nananema me be sesi akora ba na me ko chi akora ba se me twena so wo se da me ma me wo sisi untina pese wo tiase na me se adan wo se kopam to wo se bemma bi na di fo TV ni chair na o ma me emra o mu dem kura license ni ho de na wo ono ma me ntem into me verify some call you investigation about me and my wife call am pampa sa guy ni pay by case on the chain o ba be say we dey won member na no obi cha o yira de ye bone yem club sumo bone ne ko ba kase me yire ya aduan ma no gisa wo ye de wo bom ya mane that's the law na ma penis wa ma say onya wo yire wa mane ansa no di TV ba me amane na be krampo de masa be mo be bom ya ma say di TV ma yira de contract be na wo muntim me ko am njire be bibi I will never accept it. Say what tete wo be what tete no e di kokwan be so na me tete no de se de no wo ka kire ye udi na tem wo nkwada nim ujojo no kan se mamamfo nyina tibi eyesa na tie Ibrahim masaye me tuwe me yire me kaw nan ene ha ye tuwe keseji me betra hasen twantro masa ebia one metima che opanyini I can never lie in front of you me yire me ni ya dom pito baby ya nkuri ya family ona tuwe ito kasa me yire fa be bone chame busa me se dagban wo bi na kasa se me fa bone chane da masa me yire na tuwe busa ne mame nyeso wo nchen se wa bi na kasa ai bi ya nkuri ya family nyeso me tai kan nyeso oh masa be kasa won kasa me ba me poche ona wo so nye ono ne wo so ona wo so enti won kan me pa okay yo and the voice obama ma adwene o ma me ntimi nya straight forward on kan me pa chowda enkrel me ka won let we se me yire de opa ye betima ye me yire de o ware no first no wo de ti o me won bra fie no de no o ware no first no mama no mama no papa no me wo ma do abra me sisikan me hu se abrante no ma me ba fie ho na se what me say afina me nya sakam se sisikan na oba pa me yire hu no nim me yire sorry gina ye wa tu bema waja na wonu akọ bam no masam pa chon ka wona Allah wa ko hwe me antina ya atam se no sasema me kan se me boa men ka bibia to master uko bam bema no asa warifo mani so me se me secret masa nanka de na mo pa create wo ma me se ko fa asa bam bema no bayo se de na mo pa free me nchen se mo family ba ante be do on be hwe de me ye ba me tobo ma me hwe sade we he baabi a mufri ene baabi a maba beduri ekwan wa ekwan wa pa from kwansa sa tam tete ya mushi aye mawumienu ama wo di utri ahwemu ko padwuma ye obai ye de na ma aware e mo no so asan akọwumienu ye still a wo ba ye na obehu no oyare ofa no mosan ba betnai ya maware wokura wosan na ba wunum aka ho ama sisi ya waba benya ma 7 ana meboa very good ugidi se sa wade yi ebetumi akọ just waste like that it no go waste I don't see I don't mean ka 7 pem okay afa mi enhwade bi Ibrahim mame enioma mienu ya wo ompese obey bedadedi ada oya ompe kana mintie mas me die ni se point Aisha na waka no ho asem no wo hima che metimi de bi se o se me baba ma no me wo no so a enne wo che me bibia sanete me nka se wo yire jiwa wo ba jiwa ware o me ka che so wo ji woni munyam ene wo hia wo nyam anim enam se de wo ya wo nka se wo sase de wo nyina wo nye no wa ma wo ba ba yo eno ne de he ase me de me pen se master wo de se BBC mi ntema wo de timi bia wan to be ka bibi chance Ibrahim mpocha de my boni me ni problem bu se me free ma me shede me mpie ono monim me nko be bia masa be free ma me shede mu to bo kan point bia wo ya wo mpe ba ko enkwada no on bo me ne hwe mo ne se my 50 cedi won for some 10 cedi to so about to be catch am se nyon na be bo ma ya hwe enkwada ampa so ye am se enkwada no de ade to aso bio ana enkwada no so no thank you what you catch am say nyon na be boa me e be ya hwankwada e na divide and rule bi wo a o play me no nkwada ntem aso person tete me no nkwada ntem so sa dey no crop na very risky crop we dey ma me no panyini say wo mo so ma ye share me handcuff e bu me masa I dey me koloko ye
just because akwara what ma because wo be seke o akwara no wa masa mu dia ya nsem yenye wiam betima ma do ma ba wallam omumien second born obeka se me papa de walla omun ko mbeka obi ma tomoto mi na ma no wontima fa ye adwuma ma me tibi so akwara no so wodi dwane ye e ma moto se wo na o man ska ko amra mi chichiri pe moto later ebie wo ho wo de brade mebusa wo so ma ebie wo ho sa ena sa ayi nkwada no ombo me ne hwe nkwada no waka no nti me ne da kunta kwa nkwada ni nti ene sa se me no ya de se me ni wa aya na se akwada ya de na se me tie na man pese o ka cha kwa se wo papa no wonye na super wo se sende o sitie ho yan ka sam chira akwada sa okay mate ewura brawanim bema na kansem pi na me wo madwen mu no mo asem wei no enye asem bia oti wei oso oda so pe na ade se ne awutie bia opewsa waka nioma mienu a wo de ye na ompe ma me nso me hunu mfamfiri wo ho sabi oti wei baabi a mufiri ni baabi a mabedru ekwan ne wa oda so pe wa de meboa hello da mpachi me say ye baabi efiri sama hyase ewuremu antitimu ba ye okọ baabi ko wu mienu na wasan befa wo ne baabi afiri aba bedru sesei sabe asem wei ne hwepa no minhunu bia enti mpese me di nkan busa wo se owura yi se ono de opena de anyanyam bia wonso opewa de na afi menhwe de wonso hawo wone ho na afi yenhunu de yeka ewa asebe mu bacho da ye ono wasi wo pemia obi a wo pe no a wo tete no mi yese ya wo sisei mame tobo yimasem na no ansa yimano ansa on se sa de we o da bia meba me ka sa asem we afidie so se be ma girl no ne boy ni issue no afutuo na metu ya no mo se bia pie wa ha ebia pie wa ha bema sa wode sa de beche okay o de ma mi hunu nwie na mi hunu anamwa bi ko masem wei no enuru awareja ye sese awade egu baabi amadure ye fede ntwide aha no ye free range ye namu ye anigye ye mienu yenye ye ho ani obi nim die besi akina we betumi akọ enti dia ka sese ya no ya asumdua ye de ma ye ho ne ye ho na ya gye yani kosi se odoma nkoma beto nsa de afre ye na ye koye baabi enti mesrewo mebusa de wo oya ompe na mahunu de beye ewa afidie so ba de me pese udi nkan yi ma no ne se be ma wa adwene bi won sese ya se wo ajapade na wo pe sa adwene no wo trim owo ni trim se no nti ene bia o yesei but me pese u disprove no o ka kire ne se ye nokra na enye nokre enti na mebusa o sa do o se enye nokre me dase very good ene yete sa de a ono da so peda de enti mebusa ne nyoma mienu a ha no ewo ho waka mebusa o sa de na bi but me pese me di nkan hunu se onso da so pe wa de e ba cha da nanka mempenu asa wokọ ya ne mekwa aware ase eya de na sa be hia enti wo da so pe wa de me penu eye tobo yenu ho yenu na emom no memo aka no wate engu but ensem bi wum sa ansam no ene sese ye hweka ensem bi wum engu mema be mai ka nioma mienu oseboa no me enhwe nkwada
afi wo pese wo tete one ne mane ntam me mane ka mienu onso ka mienu de how pa wo kunu ho a amasa problem we aba ka mienu pe fa kire me 1 me pa cha 1 ya me ba na asam o ma hunu oba wa ma me hu me ba ana nya oba number na tumi ne nkasa me ba ni number wo ho me friend kura wa onfa enti kire se papa na ka bibi a kire na ana okay enti wo de o ma hunu oba eno ye ba ko ana me ba Aisha nso so me ne no kasa me bisa akwala na asam no wo ma me ne akwala no nkasa wo na waji asam no ama no ho okay eno nso na yemienu ena me ansa wo didi matan wa amanfo e won kwala anim eni amanfo anim enti se sa problems we solve ya uni problem bia bi atiefo sa how we dan ke begu awade we yo or how we be didi matan ma dia o dia meba sa how we e dan ke begu awade we afi ma menye sa de we se be ma no pedira mpa wallahi be ma ona aye be ma ona mde wo hyase be afidie no de me pese wo yenie gina me ne matiefu nyina nim e wo afidie yi so na pa wo yere chew ka kire ne se de sibia ye mfom so a na wunnim no opa ne ho chew na ebi nso nsi bio de makai so pese o kan wo kasa fufuru mu na betumi amo express wo ya me ma sa akwan so pese o kan twi kasa bu nso a me ma sa akwan no kasa na mentio masa sama wo ka chen ko we krampa enye asam fufuru bi o de yama me ni metio okay me ka chen my wife bonidi okay me ka chen my wife my baby na ya my friend Mariam ne dia me it's not something like I used to what you say one baby masa I tell you we ono chef san so na me sa no so o ya pass for baby am pass for baby bonidi baby no me sa na me friend no bonidi baby no na kan dia make okay bo but I will say me can be apologize to her. Okay, me dear me no problem. To be frank, some ma sitinam enemy bibia me makum fita. But me problem no na me ma chiro. Catcher ni said dear see dear bia no. Unti insensibium and one fan sanity. Very good. And kwarane dear o me ni una nkomo. Okay. Sa ni ntimi show me so mo na dachi. Okay. Anya sadia manhubi enti na ma we me bon ho ban. If so beti ma penny for me se panicha man ka se be kire asemu ma panacha okay me power master very good with my body me da se baby onso ben we fidie no hwe enkomo we ya ye die mate obi asem matiefu ate obi asem mabedwafo wa ha wo nso atie obi asem se ne ewukunu abodin baby apa ochew se de asie ne wa ye ne bedwasrede akam obi ate se bi nsi bio onso pa be ma ne chew se de onso de aye na enye bia no e bi nsi bio onfa nchew ka me pacha Ibrahim mesraw efire ne kro boni awoye me de minim ni de minnim nyina me de achew efire ne kro ensi bio onso pa ne chew me pa chew very good ono kama be man ti ono kama no kama onso ho se de efom a onso wa fom no bia no me so boni amade aye no bia o fa ncheme e bi nsi biu okay why you okay obo okay na mpese e balance why ade atiefo asem yi ensese egu awade enei eya mede enti na mdi nkan gusa onmo sa asemi eya denti ne ba me ne matiefu anim obo kirikiri mu ma mete nase na abeye bedwasre dei be mai ahye yembo ewa afidie yi so obey ahye yembo ewa afidie yi so se wonu mu ani so ne gya kokotom dia eni obi kase entwibosi akọ brani entwati na emum entwina wodimirika de ne ho beko se mu ntwamiti me de gi atrema guilt awa me ma wabam enawie mame simano enan ewo asemi mu akra me da se point here how we no baby a person de hit bia no align hit
akra say ye dwumadi ye bota ye pa ne asomdwe ya na de onte ase ne nanim sesebe ye fitefite gem da bi say de medi kan ne atena asemi so ofitiem o munyina di adanse enene still ya da so gina mu a san pa asomdwe no sebe ya asomdwe no kopim say asomdwe ne beba de ye nyem de say o mumienu nyina to o manum tuo se ye kan kokoa mu no na wo manti a de ebesi wa ha de amansan nyina tie ndi me ka se mumienu nyina asem ya ba be kan ene de enye dem ho a na ye abadwafo no ne monko ani bi o di sabre ya mu koidi obia ekoye na waso ni kunani eno na akoso waso ne ho kani ani ena sise ye waso obia akoye di se ye ne atiefo nyina edi adanse ye se mo ahye ye bo se oba no aka de be ma no ye na ompe nti be ma ne free sabre ya wo koi wo se opese wote ne banka eye oni ni nyina ba na die be kura nti na oni ni nyina ba eje se wo na afre no no wafa empo se wo na afre no na wafa mpa fre no na ka kire ni se ya wo fre ne maame ekoduru ba bia ya na enkwada ne bia adwen akoye se bia bibi nti wo mo ne afa no ba ko enye free ti se ba ko na so akoba ne sa wo no ye free pa no na ka asema otie eba ne sa wo na utu no fo se de asie bia wo nya ma ne nka na wo ne sa ekoro no aka no enye free enti ni nua be ma wadwuma ba ko no se waya akwada ne bibie na akwada ne mpenasem na akwada no ne nya yi bia no wo a wo ka wotie na wo do na akwada ne do wo no ka che ne se de ne maame aye no bia no onfa nche no na wo ye de ya o maame a wo no eno no na on sha se mfre no na wo ne ni nkomo saa de wei na ama emema bebre ya atamfo wo ye manu anim no efiri se wo mo ne maamefo no ye free na se be ya maamefo no be ka se mo de nya hwe jai bibia man nka yakura wo papa no chia no de odi abremi wo papa so wo mani bi enso en de da bi e sanse ba ho no nko ahoni nti no no waso mutwe na ye ne de we su de entansie na atansie se be ma ne ma eye free pa na wo ba ne mom na se wo no akwakoda esukache no ntimi nua ye hyew se efri ne enkosi kwasi ada ma oba no emfre no fa ne number ma no wone ne nkasa wona ane ne bekasa waka bibia akere wo se wone ne nye asem bi hye ne kora no a ka chen se wontungu minim se wo do wo ba ne do wo ntidi obeka bia no obetie ato agu ama wone wo yire aye free wono ne ha pa ba kono no se ya se ma chen me ba wo no na me nte ne nka na me frɛ na onfa o papa de o frɛ na no wafa obekasa age se o papa ya fi se yemi enu nyina na ye ba no no de me sro wadwuma ba kono no wadwuma ba ko to so mienu adana me kan asem we wo fitiem ni aba ha enso me san situ bio eni se wuyi sika ma akwada no wa bra maami wo fa chop mo ni fa hye maami nsem na wono pa onso ma akwada no se kodi dwabra ensa ne ho mfa sika ne nko ma akwada no mom wa bra maami ne wo o tie e futuo me nka se wa yesa se si a me ma o kwan a untumi nka se bio o se na no hye na ye kan na no abi na me sa o se ye kan good enti ensa ne ho emfa sika enkoma akwada no nya akwada na wa na ye oba se wo soma ne so nkoto bibi mira wo de eno nko na mmom eda akonhoma bo a ye da mu ni nyina de emfa nhye akwada ne nsem fa hye maami nsem na ebia ono momu nsoma ne se yi beje kodi dwabra empo aduane ne wono na wo se won tena ho maami te ho na wo kyerɛkyerɛ ne ba na ne ba na ye kora eye fi se wo so wo kyerɛ akwada na aduane no a enti eno so ede no afei se asembe ba na obekasa bema obekasa ama abusuan nyina tie ama nkwada ni nyina tie eye sa akora na omummu maame no enti mesra sa de ni tujai BBC afre no bema akora de yenkasa bebreu mema se de free se nyankopon boy ye bepem sa abre nyina sebe oboye tonko asomu Christopher obi nchia se yesumo se yesuma ma awurade eno ye ma ne de no mema so yesumo yesuma endi efire me na asase ene yesuma enti ni se wo kasa bebre mema so wadwen ne so ye mfempade ne so do so che wo mo de no enti de wono ne bubefuo no ni se ye bufuo enti be man kasa bebre
ntimenia sɛ wobɛtumi adɔ wo yiri ne natena sɛnea enka ne netie no a ensɛm bi atwamu no tugu ensɛm bi atwamu no tugu make wutirim de woni nsɛm bi sɛ wanto saa nsɛm na angu na da bia wobɛka kaya ɛbɛma awura ne ho ayɛ wahi ɔdɔ paa no wonya ma no fi sɛ ɔbɛne nam wani so saa na mmom wotumi ka sɛ deɛ asie bia sɛ deɛ nanka waka ne hei maturi nyina agu nti sɛ ɔtugu saa no a afei yɛbɛma yi a na ɛwɔ otiri mu ama ɔbaa ne ho ayɛ ahini nyinaa afiri hɔ no awura ɔse anaa no mokɔyɛ mo no aduane wɔsɛm biribiaa ni hɔ a ɔwɔ sɛ wodi yiyi wo ho ano sɛ wo no aduane ma papa yi ne nkwadaa no ɔbaa wo so mfa so baako paa no sɛ wobɛnoa aduane nti adwuma bi a woyɛ biribi a woyɛ bi aduru sɛ ɛwɔ sɛ wobɛnoa aduane a wɔ sɛ wogyae na wobɛyɛ aduane no ɛde ma no nti ɛnyi ano sɛ nnɛ deɛ menya aduane ɛgye sɛ wɔanyi sika anaa sika ni hɔ deɛ a ɛno korɔ sɛ moka mo adwene bɔ mu na mohunu kwan a mbɛfa so ebia ne yɛkɔtɔ kokoo yɛkɔtɔ deɛ yi o ɛnea na moate mo ho ase nti emie wa no sɛ ɛnnɛ deɛ menoa aduane ɛgye sɛ woyare korɔ agye na ne ɔba no ɛnyɛ na kama ɔba no nyɛ woyɛ saa na wo sɛ yi eni sɛ wode wo ho kame no sɛ wɔba wo ho na watwa ne nsa ho wɔba wo ho wo sɛ memfa me ho ma wo woyɛ saa na wo ho yɛ ahi nti ɛno nso so menyɛ nkwadaa no bɔmmɔden sɛ firi saa bere yi kɔ no nso wobɛma wɔ mo adɔ kakasa de kyerɛ wɔ mo ma ɔmo mɛn anyɛ saa deɛ a daakye wɔn papa ni wɔ koraa deɛ ɛne ɛbɛkyɛ ɔmo fa wo nyɛ hwehwehwehwe nti wɔn papa na ɛkɔka bi ama wɔ enti akora ma memfa nsi ha na yɛnhwɛ wei so hwɛ sɛ fitia mu na anyɛ hwɛ wei deɛ mframa mu nti deɛ ɔbɛkɔ a ɔbɛbu ne deɛ soɔ no yɛba bɛka ne hɛ ya na no na ɛne ɛsɛgya ne ɛsɔ a na ɛsɔ meda ase buru wɛrɛ mesrɛ mebisa sɛ ebetumi aba anaasɛ kyesɛ mihu how a memfa asɛm ne mpo memputi ne mpo sɛ so ɛyɛ sɛ agya ɛbɛtwe abofra afiri ne na ho ɔbɛtwe ne ba afiri ne na ɛho ana ɛyɛ right saa sɛ maame no bia maame ne ɛnna suban bɔne bia deɛ kyerɛ sɛ ɔbɛsɛe akwala no nti ɛyɛ sɛ ɔgya ne bɛtwe abofra no afiri ne maame nkyɛn mehia wadwenkyerɛ ɛwɔ comment section hɔ nom na me de nka menim sɛ ɛna ɛna yɛde ɛtete ba sɛ na no ɔyɛ o ɔnyɛ o ɔno ara na betumi ayɛ de atenatena akwala no ɛna bi wɔ hɔ a ɔnyɛ nso tumi tete ba ɛma akwala no ɛbɛyɛ nipa papa timi de me sɛ maame ne so ba nyɛ kora na anka me gidi sɛ nka bi obetumi atete ɔno ane ba ne ba de ɔnhwɛ ne sɛ ɔnyɛ de ɔnsɛe ɔno na brabo na nya ɔnhwɛ sɛ ne ba na brabo nso ɔnyɛ de ɛnsɛe timi de me nka me hu ebia maame na yɛ bibi de me hu mfom so bi a ɛwɔ ho tinka wɔ sɛ agya no fa abɔfra ne fi ne na nkyɛn ɛsa ɔma ɔmo ntam kora no ɛyɛ basaa ɛna nkaifo kora wɔ hɔ no emma no ebi wɔ hɔ no ma ɔmo ne maame mote na wei ba ko pɛ ne wapagya ɔno na fi ne maame nkyɛn na akoma obi ɛna akoma onua ba sɛ ɔno na ntiti abɔfra no me mom de anka menye untumi ntime ban free me ntem debi untumi entwene free me ho ɛna ɛyɛ na moja ye moja nti saa kwan ne sonko ade me hu ne sɛ nke ntwa yie mu ebi nso a ma dwenkyerɛ na me kyerɛ no ebi ana wo bibi kakra wo de bɛde wo de bɛtaache me de no anasa wo adwenkyerɛ foforo bi wɔ hɔ no ma de bɛka me de no ho nti me wo comment na e wo comment section hɔ no na ma remfi sɛ wo be like na wa share na wa subscribe e de ama onua aha da so a e emergency Ghana TV medine nso e nana akosua adepada sene nso ye besa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps
payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.